me aha se we start hunu se nipa se o sha se so o yesa hunu se we free nyame tibiem okọ enipa tibiem ena wo fa animonyama ma ne ho eni nti onim nyame biem eye honhom foforo na ode ye adwuma papa we ya be kire yen wono o se wo be kire nkrofo so mu mfiri nyame no wono mum ene wo be kire yesunsum a ode ye adwuma emfiri nyame muntie no wono a wote wonde yo papa we kokro we yote we watena Nigeria abokro no adi nsehunu ko frefre sent amana tiafa ne so a wode na bodam sem ene nem krom ha no mu a wodi nsehunu di kire yen no papa yo muntie sem bia woka wa kire sunsum atini mu me say ya ka se ni nsore mana munyansa nkwa agiri no mu beto credit wansi de abejimi but no kra ne ye ka kire mo no mo life ene ye ka kire mo no muntie makokra no obe kire mu nipa awo ye Magana nyina akwaba sonkunye pa edeba attention TV so me do ba de ase ema wo a wo hwe me ene wo a wutie me no so ekra ene ensembe na trend bia me ka hwe mu say training issues ena me de ebebre mo ye mo somfo na natil aka fire lady menya asofo e wa kukudamfo na me no ma hwetwe nkomo e de fire videos ene wo a wo ko bibi mu no wo de ba esi nkonya na me no mu atwetwe adwen e de afa ho na etuo akotwe bebia etwe Mannasaeh di nsembi abeto abonten afa Stephen Adom Kyei ehu ese sebi ne koti ewu enya adwuma ene menya prophet 99 ewo fie ha menu no eba betwetwe nkommo ne mu odin yie pa afa because asem we dia no ohye momienko tie audio no embra na me ba me ne prophet ebetwetwe nkommo afa uko hunu hombone akokora bone sa wo hwe kote ewu ate binyina ba we opayiri be ba oboa we je kreja na nka be kana je krebi papa we wo bodamo e dan no de to no wa frefra ho mama na chia fa no so ohu se de video to e je kreji e nyina ba mo e je kreja bam e je kreji opanyini me ka cha mtiro wa frefra ho na chia fa so ohu de wo ya papa ba bi tena wo na edam na wo bebo wenyame ade ni din di agrosa wo bebo dam I'm telling you wo bebo dam awon fia wa frefre na wo di nyame din kata so no wo bebo dam Mesan akwaba ne mu odin yie biem edeba attention TV so pamche mo subscribe channel no mama na mo share videos na across all the social media platform ne so enfa emma mesa University Foundation and so number ne dash screen ne so pick University number no na oni no enkasa enfa ye ajankafo yi hu watare obi bia mo kura queen ebeji ni ye mu odin yie pa prophet 99 mo akwaba de attention TV me just show him papa wi prophet we dey obi numaduro ema yarefo ni wasoma akote asema Mannasaeh kan edefa Stephen Adom Kyei ehu se sebi ne be ma no aye kojo to into what's your view about this and your thoughts we meant me kan won sem bebre okay Mannasaeh ni trum kwan yesen bizo asem isi Mannasaeh ni trum kwan yesen is ni trum ni dey should be obi timi kweti mi kan dey so wasem enti bi timi we say one and I say two and I say three should dey say aba bebre dey machine dey become sofu Adom Kyei anayesa na efe no pashan oye trum ana enu dey mean timi nche say bisa Mannasaeh oh say sometimes no eya na ma focus social media ma fo hyase chi no push boys no ko attack no ko yesi wo entwe yi papai se ofinyame pa ofu se nsema bakeka gugu so no ebe adwuma na nya adwuma na Mannasaeh no ndwe no ukoshe Portugal eba Spain ansi ye odi coat ba ko na esti primo a osun ba ya odunfo bi adaro ma wa ma ene o sakọ wa no
wo sa besate aye sa ne mane man bibiom ewiase no se office bia o ya obi a wonya obi a wa na yo ena ne obedue bia no betwa se na bewu Adom Kyei dua so ofinyame o enyeme na tena na majaje no because me nipa before kind of mentality bia se ninua ekoso a na ordinary efifi ne nemu but edu ba bi so a wo nipa no na mo na woto no woni ye no suba ne wonim kasa e na akire osunu ban a nipa e de ba jaji wo hunemu you different tonight here they be always I'm saying nobody so for be nobody ma come hint asem because be be me pie me ba preocupe na me dini ba gi abontin titie be na me nya wo so for be nchen nobody nyame na di adom ma no no na ma kyerem titie ase me nam so ena ye so for so na umpe afutu a unche wo system no okay o collapse down. It is Adom Kyei dua say on not so the whole Ghana nimraba ni koko na so e no wote they say mo ni be sin so say ofinya me a mo mra bo te be cheche ne ma che say ofinya me baba me ka che say ni kwati ewu ni kwati no sebi wo Mannasaeh okuta twe Mannasaeh wedu sister Adom Kyei dua wedu sister Mannasaeh wakowalu sister bi na wo se ni kwati ewu ana papa be onye do oluman sabio wani twa bi ko no wuku ana ye normal ati se me na tena me se me hu sa me ya brantie a me nya saka me be ma di papa bi enyam na so me nya thank you eti so for 99 we ku bi o so for 99 say Mannasaeh sabi utru mu kwan no enye true Ebi ase honyina. Aha. Ya semu. Sokola chichi ni na agu. Adom Kyei dua befa ho. Yo prophet. Prophet. Me pam show mo subscribe channel no e ma me na mo share videos na across all the social media platforms so en fa e ma me nemu ode na comment ne so e title aba na wo like page no ati ase de bia me ka show se subscribe channel we news bia e ba ne sports mo PSA fire lady aka na natili me ba be G0d egu ho ama mo ba ne radio sensensem a me ne asofo bi no mo kwadre won sem se kukudam e se prophet 99 na me ne sinkunya nje se wa wo nsem no abasa eni sebi ntwetwede na watu ho ase se wate ase me sa e prophet won me bisa prophet say enye asofo no behavior bi na ama sehye eye bloggers ne social media foi eye omtimbe kan sem bi sa e de fa mo ho because ye hu bi obi esori ye hu nkrofo bebre a na di omachi eni na ye se nkrofo na san withdraw 31st de betwa mu se na anu na ehu niema bebre nkrofo bi nkwent mi anton mu niema wo asori dem into mu behavior na ye man nkrofo ba bonten e be kasa insem ya na ntime ko prophet wo na me bisa ne se ansa na ye be sorry so no prophet Obaima enye asofo ya mu behavior ne de ya mo ye mo ne menti na ma bloggers na kan sem bi e de fa mo ho sa na na ne e china mbeti awe na so ye da so le ye se pese ni otisu yi se bi ne kwoti ewu asofo no bi ehye akiri Ghana nye obi adia ana Ghana na wo ti asase no so no wo ni bebe wasefi obetu se so ya santini obetu se so ya kurubuni obi so ye adani obi so ye fantini obi so kwapemini ebisa se asase na eda ho no mo this year ben be asase we so ofifa na bae o be trans o me ni passe ne bae e fo ne be trans first o mo chire e kura ben village ben o be trans sana ene e be ye gokus e ne be ye Ghana nobody can tell me yeah it is no Ghana o be to say ye wo to Ghana asase so na ye twa from wa hanuma o kansa fanya santo o didi anom kwan na oda be so daipa asofo no be share chire because of say ye ka say omo na Ghana ye omo dia omo na Ghana ye bom dia o say ye bo Ghana for debi ene ye o dia o kire o yokusubusu dia o tam na o si so na twem ko say no bi na edi ni mra enyame nhihye so finyame a you cannot judge him
eti enne Adom Kyei dua sa Adom Kyei keo sa Adom Kyei dua second chance ono se onji ba yedi ono se onum se hu bi ani ho ono se hu bi ani ho eti eja ne life man no o jeji na yeden eme padi ba Kristo na ebebu na ten hwe omo ba radio so TV so ka say hey on se ministry pa gidi last night then a collapse I say balu na ajo ti say obi hwe ano sabi sister we say meso la ko me no ye program en ka say be shema no wo ka say be ma ho me ka ma me no ni sala lie no send e ba na e wa Attention TV ne work me na me ka ma say nya wo na ho ka opa ye invite me ye chimi kra me ma ho mate doctor ha for be brem ka me fa ma mate me ye fasting wo ho mi wu otumfo ti ase mi wu etimini hawo o unya di shit say me yo otumfo wo ho etimini hawo etina me che on say Mannasaeh ebe papa no fia na asofo bi hya ase o mo hya kire yodom yes o kira e ho be ba ase o bete asofo me sa de no o kira ho ba ase ma o be Mannasaeh na ba be ka say ana asofo we na sim go ka say we na go ka say jimie ya dwen o me mese ho na o mo hawo na nya o hawo o mo breakthrough nya o breakthrough Adom Kyei do say we do no atintim wakoji asase over 70 acres na no me so ebre wa jira wi aso atom money saa da koma no ene asase no 70 acres no one na yire ne madia asore no enyo no dia thank you yanko Prophet 99 answer na be sorry jumadi so bi pe wo kire kwan ya ene on number be me no ma pa na me tudwa ba sure ese me de mai ma na o mo wale ye no oh okay me pe yire o pe yire it is 0246 0246 Martin okay me number call me number 0249 05 02 78 0249 05 02 78 oni kuna frame soja phone kwa na me hia o ese me pe wale pese me wale 10 me wale mama ko mako 10 o how be atu su bia 99 sa wale o akwanti o adwuma samo be bia atu su bia from D 99 me yan kan asamo kire me o fam so amaje so the youngest prophet me amini me ho ofe pa ene man do si yeti wa hu me awama ho ofe no ba me ho ofe pa ya me shira bye Prophet 99 bye ma and I was to say Attention TV twins amen Prophet 99 say ope our way into war ba wonim say oni na waso enya oba bia keke opeke number no na friend na oni ne za we correct one pa eno pa show subscribe channel ma na mo share videos no across all the social media platform ne so ever am I say na wo like page no what I say na comment ne so title of University Foundation University number ne dash ne so peke queen na ne queen enkasa enfa ejanka FOA ho na fa odom na fa dom kwalai makra mu da se ne esan be share Attention TV so